Ya saudara Herdiana bin Suhada, saya minta engkau dan saya tahu engkau kepada Siti Masuta binti Haji Darman yang telah wakil wajibkan pada saya untuk menikahkan dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Terima saya nikah dan kawinnya Siti Masuta binti Bapak Haji Darman dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bahasa tadi kabeh gitu. Darap. Iya. Diturunkeun pangajian Bang. Jawabanna mah kaditu kabeh. Awas terus. Motor di mobil
Simpen heula sa video. Eta, simpen heula di dieu ke bawanan ku palawari ka ditu. Ieu saya di dieu bae simpen. Hei, eta simpen di dieu bae. Eta simpen di dieu bae. Ini bae, Bun. Udah gua tadi. Kan? Nah, kalau awas budak masuk nyebutkan bagus. Oh, berapa hari ini? Terus gone. Hai, pokoknya manu dek kawe kadalo video. Oleknya kotor. Weh, kotor segala tak? Kotornya apa jaliko? Bawa lip. Lip siapa? Patus moye. Bang kucing lip. Dân dựa, dân kurang tamu ho di dia yo. Dah nak tamu. Masak. Cicit bawa kayu aja lah. Bawa kayu aja mah, lain deui. Tatak langit. Ayo mana? Tunggu foto tangan tuh. Semua ulah. Woi, ayo minta kencang kerja. Ini macam-macam. Jual mana nih? Ay, tanda isyarat sama kamu.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa man yudlilhu fala hadiya lahu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa min haqqi wa haqqi kulli wa la yusyriku bihi. Wa inna Allaha ta'ala Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bihi fil ayati wal hikmati syakirun innahu huwal ghafurur rahim. Boleh ditutup. Boleh ditutup. Apa tuh boleh ditutup? Dengan Mas Arin dan Mas Ronan. Bismillahirrahmanirrahim.
aku kawasa wasulah maka nesini masubah di jangan ala iwa iwa iri lima di kaum satu kilo menyahabat halal